laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseeran ma ba'da. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawo yetti Allah subhanahu wa ta'ala on Allahjo waɗɗo ko haana yettirede o yetti hoore makko o foɗi se yetti o ɓeyda e nemaji makko ɗi ngeɗo yettude haray lette makko ɗe no satti o wi wala in sakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid. ɓaawo ɗum duwanɗen nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nelaaɗo haanaɗo attede du'anede kala ko Allah tagi kon o yettini ko Allah nelimo kon foy hoore laaɓal reedu hay hunde ala kono laaɗo ŋacci si wona o yettini e hoore meɗen ɓe toro Allah subhanahu wa ta'ala yalla ɓeydu yurmede e teddungal e maɓɓe kamɓe ɓe gureji maɓɓe e sahaba e maɓɓe wondunoɓe e maɓɓe wondigal moƴƴugal e kala jokkitiɗo laawol ngol ɓe wonnogol ha ila yawmil qiyama. Allah rakoye ɓe yimɓe ɗon jaaɓen amin. ɓawa ɗum hara min salmini on salminago islam salminago addengol giggol e wowodiral hakkudeji julɓe ɓen waɗo nela ɗon hollirno noon sahaba ɓen. ɓawa ɗum haray miɗen andintina on inchallahu hande kadi ko saɗimoɗon ko tooli ko radio meɗen laawol kisal ɗo e jumaje ɗen fof si oɗo saaha hewti haray ɓattoto ɗoɗen fi ɓattagol ɓeno andintina en fi kaɗo diina meɗen wono Allah subhanahu wa ta'ala o yewtiri noon ko deftere makko o wi fa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. andintin belajo ko andintinta ko nafa e gondimɓe ɓen mi tagirare yimɓe ɓen e jinnaji ɗin si wona fiyoɓe rewan. haray hande kadi hiɗe wonde ceernoɓe meɗen tedduɓe woni Seikh Mouhammad Bachir ɓe tawata en fof haysi en iyariɓe kono buy e meɗen nani inde maɓɓe en nani hitoji maɓɓe ɗin en yi batteji maɓɓe ɗin haray hiɗen andintina Seikh Mouhammad Bachir haray ko jibinande mamu poore daka ko wiyeteɗon jaare haray fewn ɗo Allah no waɗiri arsike on e leydi Belgique ndin ɗo ɗum woni e saare wiyeten nden Bruxelles inchallah. haray ɗuuɗa ko yewteten fi maɓɓe si wona inchallahu eɗen andi ko ceernoɓe meɗen tedduɓe wakkilaniɓe kaɗo diina ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yalla walando yoɓɓe ɗum ɗo waɗa joddi muɗum ndin aljanna. haray hiɗen andintina hande kadi kowoni ko technique ɗo ko yumma meɗen hajja fatmata ñippi wondude musidɓe meɗen ɓen Cheikh Mouhammad Aliou Bari e Cheikh Alpha Omar Diallo e musidɗo moɗon on Abdoullahi Diallo haray ko saɗi moɗon ko tooli e ngala junnude yewtere nden ɗe watta micro on e juuɗe Oustaz inchallah haray ɓe ɓeyditana en ɗo haray jama on fonotora ɓattagol haray mawdu on ko wondude wondi e nafoore molanade hiɗen andi yewtireji ceernoɓe ɓen ko ɓeyde e ɗiyen haray ko saɗi moɗon ko tooli Oustaz inchallah. alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد إخواني وأخواتي في الله أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray mi hiwriki on hiwrangol islam ɓaawo e yettude Allah subhanahu wa ta'ala miɗo wiyana on fof assalamu aleykum wa rahmatullahi nokku kala ka wonirɗon. haray weltano goto kala Allah subhanahu wa ta'ala hoddirani tawede ko inte kon sifa ɗiɗo jondeji
weltano wonu ben organiser de kadi sifa ɗiɗo jondeji iɗen toro yo Allah subhanahu wa ta'ala duumin ɓe duuminayen e muɗum o moƴƴina battane men ɗen o jaɓana en golleji ɗin o yaafo en palje men ɗen haray no ɓe ardiniri noon e konguɗi haray inchallahu rabbul alamin haray hande ko wonɗen yewtude koko ɓe wiyata kon fadlul qur'an ɓural oɗo qur'an haray oɗo qur'an e nder yewtugol fi oɗo haray hiɗen waɗa ko inte kon toɓɓe tati raɓɓinɗinaɓe e nder yewtere men nden naafi kala noon haray toɓɓe ɗen fuu ko mawdu yaajuɗo mo tawata karama ko ɓen hino windi e muɗum defte heewuɗe ko neɗɗo be neɗɗo o yewta e majje haa nder ko Allah subhanahu wa ta'ala andinima kon o acca goɗɗum ngo ko o yewtali ko ɗum woni toɓɓere alanre nden ko as-sifatil azima lil qur'an sifaji mawɗi ko qur'anu on sifitori kon mana qur'anu on feeñugol sifitorgol qur'anu on haray mawnugol ekkiti ɗon inchallahu rabbul alamin yewten fadlu tilawatil qur'an ɓural janngugol ko inte kon qur'an hikkintinen ɗon ɓay haray ɓaawo jama on nande ɗiɗo piiji fof haray on tigi ko softani ko oɗo qur'an andintinnen yoga e neediji e tawata no hummodiri e oɗo qur'an ko ɗum ɓennata al adabu ma al qur'an neediji wondude qur'an on nam haray oɗo qur'an wonɗo e ɗe juuɗe men ɗo haray ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko jippinimo haray ko ɗoɗi sikaram ko ɓen hino inna haray yoni qur'an on ɓural nde tawde ko jippiɗo immorde Allah subhanahu wa ta'ala haray ko nde ɗo deftere woni nde tawata hara ko immorde Allah woni ko nde jippi no Allah subhanahu wa ta'ala yewtiri nun e corteji heewuɗi e ayeji heewuɗe no jeeya e muɗum ka o wi inna anzalnahu fi laylatil qadr ma inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizin haray Allah subhanahu wa ta'ala mo ɓangina nin haray ko kanko woni ko jippini ko ente kon haray oɗo qur'an haray nde ɗo qur'an nure o jippini nde e meɗen ka waajorgol ende ka ɓanginalngol ɗen ko hen ɗum woni ko o faala e meɗen wano o fodirno noon gila bemmen adam jippingol ko innete kon defte e ɓiɓɓe adama ɓen jippingol e maɓɓe ko inte kon peewal wano indir noon bemmen adama fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa haray ma nokkugo ka o inni faman ittaba'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun haray den no haaje ɗiɗi noon no ari Allah subhanahu wa ta'ala o foddi bemmen adama ɓaawo jippindeɓe ka hor leydi ɗo wonde mas tawi woni o jippino yi peewal e yimɓe ɓen kala jokkuɗo peewal ngal o majjata o malkisetaake nokkugo o inni kala jokkuɗo peewal ngal haray o sunotaako ko wana noon kadi o hulata ɓaawo mayde makko nden haray ko ɗum waɗi oɗo qur'an haray siɗe yewtude fi makko haray ko duwaɗen faamude e makko taw ko jippiɗo immorde Allah subhanahu wa ta'ala ha Allah subhanahu wa ta'ala no yewti e nokkugo o inni nde ɗo deftere wa innahu la tanzilu rabbil alamin haray nde ɗo deftere oɗo qur'an wonɗo ka juuɗe meɗen ko jippinde immorde e jeyɗo windere nden o inni nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin nde ɗo deftere haray ko jippinde immorde e Allah hewɓuɗo yurmede o
immorde Allah taguɗo tagore nde on ko o Jibril woni ko jippini nde o jippini nde kadi e ɓernde nelaɗo nden sallallahu alaihi wasallam o jippini nde kadi e haala arab tawi ko nde jippori kadi ko fiyo o wonu waajotoɗo sen ndaari e oɗo aya ɓure buy hino yaltiti ɗo holluɗe mawnugol e teddugol e hittugol oɗo ko inte ko haray qur'an ko adi kon so inni la tanzilu rabbil alamin hunde side imri ka Allah haray nden ɗum hino mawni ko ɗum waɗi so yii muqaddimaji ɗin no jeeya e sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam janngo sifa o muqaddima mo jannguɗen ɗo joni nelaɗo ɓe seeratano ka hutubaji maɓɓe ma ka yewtireji maɓɓe ɓe inna fa inna asdaqa alhadithi kitabullah sike ko ɓuri gongude e yewtireji ɗin fuu ko deftere Allah subhanahu wa ta'ala nayi ko ɗum waɗi iwrugol qur'an on ko Allah ɗum ɗo hino yonide ko innete kon haray teddungal si tawi woni en piyi misal wano lettre ko arata ka men si tawi woni o ari haray hiɗen hittinira fi o ɗo noone ndaarugol ka o iwri ɗon ɗum waɗi so tawi woni a yii lettre ma tawi oɗo ko publicité commercial koko humondiri e juulayagal ko wano ko supermarché ni addamma fi publicité ji ko ɗe woni koye yeyde toon ɓe addi ɗum ɗo e inde ma nam a ƴetta e lettre o jannga haray no hitti e ma seeɗa selon no hato jirnoɗa noon goɗɗum ko woni ka magasin toon amma si lettre iwri hella ka commune hare o ɓurti hittude si lettre iwri ka hoore laamu ka iwri ka laamu janugu hare o ɓurti kadi hittude hare ɗen andi ɗo lettre ji naaɗi gotum e meɗen joni noon Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i wa innahu la tanzilu rabbil alamin nde ɗo ko Allah woni ko jippinete ko ɗum waɗi haray e neɗɗo ala ka hoore leyɗo ko hani hittinde fii mum o teddina fii mum o jogito o maapoda kadi e mum ko honno o faamirta ɗum ɗon ko honno o gollitira ɗum ɗon hewti ko nete kon ngal ɗo nelal iwrungal ka Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ko qur'anu makko on tawa kadi se ndaari kadi o inni nazala bihi ruhul amin tawi kadi ko Jibril jeeyaɗo e malaikaɓe ɓuri ɓen teddude woni ko arde e mayre o andi kadi lettre kadi ça dépend kadi adduɗomo on kadi si tawi woni lettre ji ha tawi ko mi adda misal ka taggude ley ga hakkunde men ga walillahi almasalul a'la si tawi ko ministre ji jonna ko premier ministre on jonna lettre yo addane haray o ɓurti hittude de ɗum wawa si kadi ko postiyejo n'importe qui kadi addi kama joni noon ko Jibril aminul malaika hoolaɗo on ka malaika ɓen dowga no Allah innirno muta'in samma amin ko ɗoftaɗo dowga e kadi ko hooliɗo ko hoolaɗo oɗo kadi o addi ɗum ɗo tawi kadi ko addi kadi ɗum ɗo ko e khayru khalqillah nazala bihi ruhul amin ala qalbik ay ala qalbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam tawi ko jippini ɗo kadi koye ɓurɗo on sike tawi kadi lettre si ari e nokku tawi ƴetten kaka lanɗo leyndin o yaari taw ma o kaka imamuɓen ka yeesoɓen o yaari haray himo hitti ɓuri tawi woni ƴetten ko chauffeur jonni tun jonnoramo yehe jonno yonkari wono ɓe jonnirta ni lettre ji kamen jonna chauffeur ɓe yaka gare voiture ndara fokkiti ɗo ma ɗo ko aéroport ji yiya ndara fokkiti ɗo o jonna lettre hunkum tawi kadi koye nelaɗo sallallahu woni ko qur'an on kadi jippi ɗum ɗon kadi ko sharafu goo noon wonande o qur'an mo tawata ɗum ɗon deftere goo ala ɗum ɗon ka hoore leydi ɗo hekkitiɗon kadi o inni bilisanin arabiyyin mubin haala arabu kan kadi haray no andirɗen ɗum Allah subhanahu wa ta'ala hino suɓi ka o jippini qur'an on e makka haray hiɗen andi kadi sharaf ko arabu on mari ko e gurdam men ɗan haray arabu ko haala tedduka Allah suɓari kadi haala o haala o suɓi e haala jeeyaɗi e ɓurɗi ɗin teddude surtout sono ngun zamanu ɗon ɓay hannde si ɗe wola ɗo fi wano misal anglais français ɗumani compara ɗum e arabe ko ɓay ko hannde ala hari haala compara ko to ko e arabe haynini haala arabe kan hika ɓuri ɗiya hika riisi kadi ɓuri ɗiya kono madama haray haalaji ɓeeɗa ɗin no homodiri e jawle e ko wettata ɗum ɗon
hara jamanu hittini fi ɗin ɗon kono na wasiɗi hitti ɓuri arabu ko haala arana kan no Allah suɓi haala ɓuri kan teddude kadi o jippini ɗon qur'an tawi kadi o jippinir ɗum ɗo kadi sharfugo kadi teddungal ko qur'an o mari litakuna min al munzirin sike tawi ɗum ɗo kadi ko fii o won waajotoɗo kadi tawi nde ɗo deftere kayre ko nde ari ko hudan linnas andi nde ɗo no hani hittude nde no mari sharaf defte ɗen fuu no woodi defte hara ko humondirɗe ko fii cellal no woodi defte humondirɗe fii ko ente kon honno économie no woodi defte humondirɗe fii défense wowlugol ko honno armée jogorte ɗeɗo defte fof no woodi tawi noon nde ɗo deftere kayre hinde mooɓindir ɗum ɗo fof nde fewni jama on nde woni catalogue général nde woni hudan lil muttaqin sike huda nokku goo hudan lil nas nokku goo hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin ɗon ko hidayatu at tawfiq peewal nafoowal ngal tawata ngal komo feewi ngal ɗo mo male hudan lin nas ko hidayatul irshad bimana ko hidaya mo Allah okki on tagor nden fuu fii hollugol ɓe piiji ɗin ko on no yarata no Allah ndir noon wa hadaynahu najdayn inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura allazi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada ɗiɗo hidayaji fof ɗi yewtuɗen ka sakkita ɓon ɗo ko ɗi hidayatul irshad tawi qur'anu kadi mo ari li irshadi nnas fi gidugol yimɓe ɓen ko ɗum waɗi so yiha jinnaji ɗin ko ɗum inno inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd bimana yurshidu nnas almuhim haray e haraɓe inni ko ɗum ɗo tum yoni qur'anu sharaf ɗiɗo ɗi jantiɗen ɗo tawa kadi haray oɗo qur'an e ado en natande ɓure taw janngugol mo yewten yoga e nokkeli ka tawata hino holli teddugol qur'an on e mawnugol qur'an on e hittugol qur'an on no jeeya e muɗum so ndaari Allah subhanahu wa ta'ala hino yewti aya goto o inni wa jahidhum bihi jihadan kabira bimana tinno e haɓirgol ɓe mbe'e sike ko Allah atti jonnude nelaaɗo alayhi salatu wasalam armu mo nelaaɗo atta on jonnede fii yiilugol ɓerɗe yimɓe ɓen artira ɓe ka peewal itta ɓe e yarugol beere e ñaamugol riba e tooñugol yimɓe jatta jahole maɓɓe e maccinɗingol yimɓe ɓe haana maccinɗinde ko Allah atti jonnude nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko oɗo al-mu'jizatul kubra ko ɗo mu'jiza mawɗo kay qur'an ɓe inna ko kitabullahi al-mu'jiz ko deftere Allah ronkinde yimɓe tahadda linnas inna allaha tahadda linnas Allah kerani yimɓe ɓen an ya'tu bi mislihi nde ɓe addata siwa mayre ko ɗo daray nde ɗo ko nde ɗo Allah atti jonde nelaaɗo alayhi salatu wasalam ndaren ko nde ɗo battinno kon nde wayli ko innete kon haray piiji ɗi se yehi ka e ko innete kon humondiri kon e tariha on foti ko tariha hara ko julɓe waɗi kon foti hara ko tarihaji ɗi heefere ɓe waɗi ɗin ala huunde arnde nde wayli jama on e nder ɗi duuɓi berɗi nelaaɗo e salatu sam woni sabu aduna on wayli arti e laawol ala idéologie waɗɗo ɗum ɗon e on mudda ɗon duuɓi noogay tati idéologie ji heefere ɓen maako kala no waawi wonirde civilisation ji ɗin fof a tawa ɓe ƴettay tanji plus kono nde tawde qur'an ko huunde marnde poids ko huunde marnde doole ko mawnude moƴƴa ta'asir ko nde waɗi kon e aduna on fus waata wadde on ta'asir haani ni qur'an on ko battini kon e leyɗe ɗen e ko woni kon battinde e leyɗe ɗen fus wawata battinirde noon alqur'an ko mu'jiz
hare ko ɗum waɗi qur'an o ko hunde teddude si Allah jonnata nelaaɗo alayhi salatu wasalam yo waylir ɗum ɗo yo sanzir ɗum ɗo tawa ɗum ɗo mérita ko ɗum waɗi sen ndaari indi ɗum hino feeñi e nokkeeli buy hino feeñi e nokkeeli buy no jeeya e muɗum sen ndaari Allah subhanahu wa ta'ala taw ɓay woni o jippini oɗo qur'an ko inɗen konnaane tahadda Allahu bihi al-insu wal jinna ala an ya'tu bi mithli Allah keeranno yimɓe ɓen fii addugol sifa ndeeɗo Allah subhanahu wa ta'ala o wii qul la in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira Allah subhanahu wa ta'ala ni yeeto nelaaɗo yeetoɓe si tawi woni yimɓe ɓen fof e jinnaaji ɗin fuu mooɓondiri fii addugol sifa nde ɗo ɓe addata sifa mayri fuu hay si tawi noon ɓe fof ɓe wallidiri ɗum ɗo eɗen anndi e ɓay ko wonɗe yewde ko feeñanɗe sifaaji mawɗi qur'an on ɗum ɗo ko feeñande arandere nden ni ɓay qur'an jippike Allah o keerani jamaɓe ɓe waɗu si ɗe waawi tawi ɓe waawata Allah inni ɓe fa in lam taf'alu wa lan taf'alu si o waɗaali ɓayle o waawata fiw Allah subhanahu wa ta'ala nogo kadi o inni falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin ɓay ɓe fennine laaɗo alayhi salatu wassalam gongugol qur'an on Allah subhanahu wa ta'ala o wi yo ɓe addi sifa nde'e falyatu bi mislihi in kanu sadiqin yo ɓe addu sifa qur'an si tawi ɓe andi koye gonga ɗum woni hare karma ko ɓe inni sabu andugol Allah subhanahu wa ta'ala taw ɓe gaynata ɗum o cippintinani ɓe gollal ngal noggo o inni qul fa'tu bi 'ashri suwarin misli adde suraji 10 pet adde suraji 10 na qur'an fu yiltiɓe ronki wawde ɗum ɗon Allah cippintini fi hollugol ɓe wawata hara ko harfu goto ɗe mbowmodiri waɗugol ɓe wawata wadde Allah inni qul fa'tu bi suratin misli adde simore wotere nandude e simoje qur'an ni ɓe wawali hiɗen andi nde musailamatul kazzabu waɗuno yoga e ayeje ɓay woni o jangi ayeje ɗen himo wowla fi toti e ko toti ngoro ngarannoto ko ɓe o yewti ɓen tawo ɓe jalimo haa ɓe waaloyi taw ɓe inni musailama ɗum ɗo nanda ko nelaaɗo makata ko sallallahu alaihi wa sallam ɓe inni men jiwdante noon ɓay komo amen kono ɗum ɗo hina qur'an ɗum ɗo nanda e qur'an ɓe jalimo tawi yuɓɓaaki enen go hannde ɓaynayi arabuɓe ɗen ronka faamude no gasa hay déjà no woodi fewnɗo har arabuɓe fayda tigi tigi on faamugol ɓe ko qur'anu on arabu mum on no waalori noon hino ronkinno arabu ɓen haray ɓe ronka faamude ɗum kamɓe tigi sabu noon ko annduɗo haala arabu kan luggi e makka moƴƴa wawata faamude ɗum noon ɗum waɗi arabu ɓen ɓe heɓuno taasir jano e fii façon qur'an on no waalori noon ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o waɗani ɓe ɗum ɗo ko feeñande arnede hollunde qur'anu ko mawɗum ɓaawo e yewtude wondema ɗum ko immorde Allah ɓaawo e yewtude kadi ko nde Allah subhanahu wa ta'ala inni o waylir jama on hikkitiɗon noon no jeeya ko feññiɗi ɗum kadi ta'siru qur'an fil qulubi wan nufus qur'an on battingol nde ka ɓerɗe kañumma e ka wonkiji hare oɗo qur'an o battinno hatta ala ulama'i ahlil kitab haa e yimɓe defte ɓen tigi karamo ko maɓɓen tigi o qur'an o battinne maɓɓe fiw ko ɗasi en ndaari Allah subhanahu wa ta'ala no wii e sembingol de yewtande nden ɗo ka o wii inna alladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhirruna lil azqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhirruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khushu'a qur'an on Allah wi sinde jangama e ahlul kitab qur'an nelaaɗo alayhi salatu wasalam o janganno ɓe nde no Allah wi'iri noon
ɓe suuyi yimɓe defte ɗen ɓe tawata ko karamokoɓe maɓɓe ɓen ka église ji ɓe suuyi ɓe sujjini koyinte kon daaɗe maɓɓe ɗen fof ka leydi ɓe subon hini ɓe mawnini allah subhanahu wa taala ɓe goongini allah wi wa yakhiruna lil asqan yabguna wasirum sul wa yakhiruna lil asqan ɓe sujjini koyinte kon baga kenkenje maɓɓe ɗen ma daaɗe maɓɓe ɗen ɓe woni ɓe wulla ɗum ɓeydi ɓe koyinte kon haray yankinaare ha ibnu abbas no filli hadis aɗo ka sahihu muslim e ñande gonne laaɗo sallah sallam o jannguno wan najm o fuɗɗi wan najmi ida hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa o jangi ɗon ha ka o wi ɗon fasjudu lillahi wa'budu ibnu abbas o wi sajada annabiyu sallallahu alaihi wasallam wa sajada ma'ahu almuslimun walmushrikun waljinnu walins nelaaɗo alayhi salatu wasalam ɓe jangi suratu najmi ɓay ɓe hewti ka wasjudu lillahi wa abudu ɓe sujji jule ɓen sujji shirko ɓe wawali hoore maɓɓe laweede yewtere nden fa sike battingol yewtere nden ka ɓerɗe maɓɓe ɓe fuu ɓe suuyi ɓe sujji de nelaaɗo ɓe anndaali haray ɗum iɗen anndi hay sahabajo goto no toon inteɗo amru bunil jamuh eɗen anndi o kadi no jiya ko wonno sabu o silmi ko suratu al-fatiha o janngana fatiha ɗen anndi no woodi sahabaɓe ɓe tawata ko ɓe gonɗiniri ko sabu henɗum ko sabu tun qul huwa allahu no jannganaɓe sabu henɗum ɗum no waɗayno ta'asir e maɓɓe moƴƴa no battinayno maɓɓe moƴƴa e oɗo amru bunil jamuh ɓay woni ɓiɗɗo makko on silmi ɗen no anndirɗen no qissa on o landiri ɓiɗɗo makko yo jannganimo koye ɗum wonani ɗon par ce que kanko ɗum welaali mo tigi tigi o yiɗa ɓiɗɗo makko naatoye ɗum o yiɗa ɓe makko naatoye ɗum on say o fuɗɗi o jannganimo fatiha bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim o janngi ɗon haa ɓawo inni gayri lmawdubi alayhim wala ddallin waya ko jaabi ma ahsana hadha alkalama wa ma ajmala wonni kaawe labegol ngal ɗo konngol kaawe moƴƴugol ngol ɗo konngol awa kullu kalamihi mislu hada ko nelaaɗo yewta kon fuu ko ni labira ko ni waalori ɓiɗɗo makkon inni na'am wa ahsanu min hada ino woodi ko o janngata ko labaa ɓuri ɗum ɗo déjà wonde mo janngara o labaa ɓuri ni haray ko sabu ɗum ɗo oɗo sahabajo ben makko silmiri ko sabu janngadede suratul fatiha ko ɗum waɗi haray ɗum ɗo ɗi battineno ko inte kon hay e ko inte kon haray shirkoɓe sen daari e wano o qur'an ɗo simo battini hatta ɗum ɗo fof ko piiji holluɗi mawnugol qur'an on e sen daari allah subhanahu wa taala tigi no yewti ka suratu jin Allah wi qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bi ke jinnaaji ɗi tawne laaɗo alayhi salatu wassalam no jangude so ɓe ɓayɗi jentike jangin on kanji tigi ɗi haawi jangin on ɗi goongini qur'anu on ɗi tawi ɗi nanaali sifa ɗum ɗo haa hannde ɗi inni inna sami'na qur'anan ajaba min nanii jangeteende hawdiinde nde ndaare beru konko ɗi jentii ɗon ɗi faami ɗum ɗo ko hawni ɗinni kadi ɗi confirme yahdi ila rushud ɗum ɗo ko fewnay ɗum e peewal fa amanna bi inni men jaɓi ɗum ɗo direct battini e majji ko ɗo kala ko ɓeni hada ta'sirul qur'an hatta alal jinn qur'an on himo battinde hay e jinnaaji ɗi confirme ɗon kadi walan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina ɗum no fof ko ayaje qur'an ɗum seeɗaaje tum ɗe confirme ɗo wa annahu ta'ala jaddu rabbina e jaka joomi amin ko mawɗo mattakhadha sahibatan wala walada e jaka o jogitaake ɓiɗɗo e jaka o alaa ɓeengu yogay ayaje tum
tawi hay nelaɗo sallallahu alaihi wasallam anda jinnaji ɗin jentike par ce que se ndaari ka fuɗɗode corto koyne qul uhiya ilayya annahu stama'a hay kanko tigi o yeeta jinnaji ɗin ɗi jentike e laawol goo kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓanginanne wondema jinnaji ɗin ɗi heeɓi batte e janngol qur'an on kala in ɗon wa is sarafna ilayka nafaran min al jinni yastami'una al qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim munzirin jinnaji ɗin kadi meeɗi tawde ne laaɗo alayhi salatu wassalam no janga Allah inni suwande men adduno jinnaji ɗin hellama ɓayɗi tawama jangin on qalu ansitu soɓe jinna e sonko wi mum e ngoro ngarare mum ɓayɗi hewti ka jangete ɗon qalu ansitu deƴƴe nene ko wona jangede tawi hino fotani ɗi no labanaɗi ɗin ɗon kadi konko ɗi nani ɗon Allah wi'i falamma qudiya ɓay woni gaynama jangede few wallaw ɗi dogi ɗon direct ila qawmihim ka yimɓe majji jinnaji ɗi munzirire wonti direct wajotoɗi ndaare yoga e ayeje wayli jinnaji ɗin ala seconde ɗi wonti taw kanji julɗi kelɗuɗi no innirni noon to wa anna minna almuslimina wa minna alqasidun wa anna minna almuslimuna wa minna alqasidun ɗi wonti ɗon julɗi kelɗuɗi jaɓuɗi déjà ɗi wonti ɗon kadi da'i ila Allah direct ɗi fuɗɗi noddande Allah subhanahu wa ta'ala ɗi fuɗɗi noddande Qur'an haray oɗo Qur'an ɓe inni kadi no jeeya e ko feññini mawnugol mo e tiiɗugol fiyaake makko on fa innahu yu'athiru hatta ala almalaika Qur'an on o battinay hay e ɓalaykaɓɓen hara ɗe gandi hadis juutuɗo si tawi Allah subhanahu wa ta'ala no jippinde wahyu fi Allah subhanahu wa ta'ala yewti konngol makko ngol ne laaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam malaikaɓe fuu ɓe tappitoto nana hito gabitanji maɓɓe ɗin hino tappito ka pete ka silsilati ala safwan wono jolokowol no waɗirta noon hito si yani e fetere fuu waɗa ngarnde wotere si woni Allah subhanahu wa ta'ala o wahi hinde e Jibril fi yo addo jonnande laaɗo sallallahu alaihi wasallam malaikaɓe kammuɗi ɗin jeeɗiɗi noon ɓe yanay gabitanji maɓɓe ɗin sonkira e kammo ngun wasi tawi woni jologowal no yande na'am alqur'an yu'athiru hatta ala almalaika kalamullah qur'an ko kalamullah ko konngol Allah subhanahu wa ta'ala si ngol ɗo battinali e goɗɗo ha oɗo qur'an ko ɗum waɗi sinelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam ɓe makani sahabajo so ɓe ñande go sahabajo no janga suratu kahf no ardi noon ko hadis kana rajulun yaqra'u surat al-kahf wa indahu farasum marbutun bisatanayn sahabajo no janga suratu kahf tawi mo jogi mbaɗɗa teeri himo humindi ka ɓaawo suudu makko en no o jangiri wo no o jangiri mo yiwde mbaɓɓa teer ndin hino wippito dogugol ndi wippito kono ɓay mo humindi ndi wawata tawi ɓay weeti wo o yehi o yewtoyi nelaaɗo alayhi salatu wasalam ko feƴƴi kon wondema hanki ko o jangata o yii duulere hino jippo ɗum par ce que e nder filla o juulere jippino wo o yii mbaɗɗa deeri makko ndin fa jaala tednu sike woni duule nden no ɓatto mbaɗɗeteer ndin no wippito ne laaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗo ko sakina wonno jippaade e fillayeji goo ɓe inni ko malaikajo wonno jippaade bi maana malaika ɓen e qur'an no jangeede ɓe seeddoto battina e maɓɓe haandi laaɗo maaki alayhi salatu wasalam e hadis goo eɗen anndi hadis arɗo woosi goɗɗo e mon no janngude qur'an yo goso par ce que wo kala e mon fuɗɗiɗo janngude qur'an seerata malaikajo no ɓattoomo hatta yajra'u fihi fi alqaari haa o waɗa ko innetee kon hunnduko makko kon ka hunnduko janngowo on tellement o ɓadoo haa
hande kadi on hara kala wo aya mo janguɗa kaka nder hunduko malaikajo wonɗa mo jangude e yiiɗo e nder oɗo hadis o yewtuɗen joni ka sahabajo on oɗo jangude suratu kaf qur'an on hino battina e malaikaɓe hino battina kadi hay hatta al hayawanat e piiji ɗi e kulle ɗen haray oɗo qur'an hay Allah subhanahu wa ta'ala hino signale en nokku goo wondema yumkinu an yu'assira hatta ala al jamaat sike qur'an no wawi battinde hay e piiji ko wenta kon ka français les choses inertes sike piiji ɗi tawata kanji ɗi wuura pelle ɗen kaaƴe ɗen leɗɗe ɗen ɗum ɗo wuura gurdam men ɗan enen ko piiji mayɗi innete kono ndaari Allah subhanahu wa ta'ala no yewtida en azamatul qur'an Allah subhanahu wa ta'ala o wi law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amsalu adribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun Allah inni hara o qur'an ko jippinano ko e fello ndaare feldo hunde nde sikketen kañum wuura hara ko e mayre qur'anu jippino o qur'anu mo janguɗen enen en fesaali janguɗen en maapaaki janguɗen ñaamuɗen haa haaruɗo weltiɗen janguɗen waaluɗen jalude hara o qur'anu ko e fello o jippinano fello ngongo fof maggo ngo yankino to ngo munco haa ka jeeɗɗaɓiri min khashiyatillahi immorde kulol Allah ɗum ɗo ko aya qur'an ni haa Allah tigi o wi ngal misal andi ɗum ko misal wa tilkal amsal nadribuha linnas meɗen piyande ɗi yimɓe la'allahum yatafakkarun joni noon so ɓe huunde wawde battinde e fello wawde muncude fello si an a jangi nde ɗo tawi haa joni a wonali hulowo Allah a jangi nde ɗo ɗum ɗo heƴi ka ɓernde ma heƴidi e yarugol beere heƴidi e fenande heƴidi e ndarugol ko harmi hara ɗiɗo kambaji fof fimum no janta banu adama ko astakalan sa nafrugu lakum ayyuha astakalan banu adama ɓernde nden hino tiiɗi ko ɗum waɗi haray oɗo qur'an ko hunde mawnde teddunde sen ndaari kadi oɗo qur'an himo battini e hoore yimɓe moƴƴuɓɓen e ñande goo nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓeynino ibnu mas'ud janganan qur'an iqra alayya alquran ya ibnu mas'ud ko ibnu mas'ud janganan qur'an ibnu mas'ud ko no jaabi aqra alayka alquran wa alayka unzil mi jangana ma qur'an koye mande jippi nelaaɗo maaki inni uhibbu an asma'ahu min ghayri min kadi miɗo yiɗi nde mi jentoto qur'an hara hinaami woni jangude andi nelaaɗo ko yo jangu tun ɓe jento ko yo jangu tun ko kanko julnata ko kanko waajoto kanko mo jangana ɓe tun kono wonde o noddayno sahabaɓe wonna janganela min kadi qur'anu mi jento ibn masud o ngalɗi mi janga qur'an e ma koye mande jippi nelaaɗo maaki alayhi salatu wasalam naam min kam miɗo yiɗi nde mi jentoto goɗɗo so de ɓay woni o janganimo qur'an on ha o hewti fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida simin addoyi e moftali ɗin fof seede min addoyima noon ko inte kon seede e mofte maɗen nelaaɗo maaki hasbuk yonima imana daro ɗon ibnu mas'ud wi'i wo mi yeƴƴiti tawi gite nelaaɗo ɗen sallallahu alaihi wa sallama hino juurude gonɗe naam qur'an no jeeya e sifaji yimɓe gonɗiɓe ɓen hara ɗum battinay ka ɓerɗe maɓɓe no Allah innirno taqsha'iru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu qulubuhum haray hino ñuɗo sabu janngugol qur'an guri gonɗiɓe ɓen
on say yankino ɓerɗe maɓɓe ɗen ko ɗo si Allah no feli on mo tawata qur'anu battinali e muɗum laawolkisal no ko goo o inni alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhim alamad faqasat qulubuhum alla inni hewtanali ha joni gonni ɓe ɓe tawata ɓen kamɓe ɓe jaɓi qur'an ɓe gondini ko nde goonga ɓe faamude maana mayre kamɓe ha joni hewtanali ɓe nde ɓe hulata nde ɓe maapoto si qur'an no jangede sifi Allah no jantede Allah wi kaɓe wa'u wa yimɓe defte feƴƴunoɓe ɓe tawata dumune on juutannoɓe ɓe sikki ɓe wuuray buy ɓe woɗɗini mayde maɓɓe ɓerɗe maɓɓe ɗe yoori to ɓe howa ɓen Allah o feli kadi nokkugo wonni afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun andi ko o aya innuɗen naane nelaaɗo alayhi salatu wasalam ko ɓe jannguno ɓe sujji shirkoɓɓen sujji Allah inni ko nde ɗo yewtere woni ko haawoto ɗon o haawagol ɗo no serti e ko jinnaji ɗin haawi kon to kanji ton ɗi haawi ka goongingol ɓeeɗo ɓe haawi ka fennugol on anndi haawagol ko ɗiɗi ko enngol ɗum ko fenalen e ɗum ko taali mayngol ɗum ɗo ko mawɗum ne jooni noon Allah inni ko ɗum ɗo haawoto ɗon haawande fennugol wo jalon kadi o wullata onon on janngante qur'an o wullata on anndi hay deƴƴugol taw qur'an no janngeede deƴƴuɗo on taw no mari feloore mo heɓaali on gonɗol ton hino mari feloore haray no jeya e hollugol ɓernde goɗɗo fayda hino yoori sabu bakkatuuji makko ɗin yo qur'an on accitu waɗugol ta'asir ka ɓernde makko ko ɗon Allah inni kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun korni ka ɓernde maɓɓe ko ɓe woni kon faggitade si neɗɗo o waɗi bakkatuuji gowno ton ɓernde makko nden nde ɓawlay e ndaɗo maki alayhi salatu wasalam goɗɗo seedata no waɗa bakkatu tuma goɗɗo waɗi bakkatu o haray yo anndu nuktatum sawda waɗete ka ɓernde makko konti toɓɓum ɓalehu waɗay ton si o ɗuɗɗini ɗum noon haa fof ñoli hande kadi o heɓa koyte al qalbul marid ɓernde nawnude ñawnde hande kadi hara la yu'athiru alayhi qur'anan hara qur'anu hande kadi battinta e on tigi na'udhu billahi min zalik yo Allah subhanahu wa ta'ala pottintin en koyte kon e ɗum e sen daari ɗum ɗo ko nelaaɗo alayhi salatu wassalam yalli ɗum no battineno kadi e sahabaɓe naam no battineno e sahabaɓe iɗen anndi ko nelaaɗo sallllahu alih wa sallam hewtono ka feƴƴina ɓe maakuno muru aba bacrin falyusalli binnas yamira nelan aboubacry yo julnu yimɓe ɓen nene aicha radiallahu anha ɓe jaabi inna aba bacrin ida qara'a alqur'ana galabahu lbuka hita on almin aboubacre ɗum ko ben makko goy so ɓe ɗum ɗo en yiɗo kanko ko ben makko ni yamirayo julnu kono ndaarugol avantage jama o enta ben makko julnu na enen ko piyerten ko fi imamu yagal de men heɓay seeɗa heɓon seeɗa minen premier imam o noon deuxiéme imam la qur'an na ɗum jipporno laare nene aicha radiallahu anha ne laaɗo alayhi salatu wassalam ɓe toɗɗi ben makko ka imamu yagal ko andirton ɓe walano gerirde ka diina affaire leƴƴiyagal ma affaire fiɗɗoyagal nene aicha inni wo ababacrin simo jangi qur'an wo foolaymo wullugol bi mana jama on hettotako ka julde par ce que so fuɗɗike alhamdulillahi rabbil alamin o fesay ha so watta arrahmanir rahim o fesa ha so watta maliki andi mana o tongay jama o kono ɓaytawi tun ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗon woni kadi koɓe faala ɓe confirme aboubacry yo wonu ko innete kon ardi ɗon nafi kala o wullay hare shahidon e nde ɗo yewtere meɗen ko hollugode jaka ɗum ɗo
qur'anu battine no sahaba ɓe wullayno moƴƴa hare ko ɗum waɗi inteɗo kadi Jubayr hare o inni wo ñande goo min nanine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam no janga ana sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi al-maghribi bit-tur mi nanno ne laaɗo no janga e julde futuro suratu at-tur wat-tur wa kitabin mastur fi raqin fiha ka ini ɗon am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ardi bal la yuqinun am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun. Jubayru inni kaada qalbi yafi ndi eppi wirugol. Allahu akbar. Ɗum ɗon battini e makko haa ɓernde makko nden eppi yaltugol. Hiɗen andi neɗɗo so huli pandi ko ɓernde nden eppata yaltugol enen en inne gite purtinoto kono no kulolji goono ton maapundeji no heɓa goɗɗo hara naa gite ɗen purtinoto ko ɓernde nden. Allah no yewti ɗum ko jeyaa ɗum e alhaaliji darngal hawalul qiyama o inni innama nuakhiruhum li yawmin taskhasu fihi alqulubu wal absar komin nennani bandi ɓen komin nennani tooñoɓen ko e ñalaande deññande gite wo ɓernde wo purtinoto kulol oɗo ɓernde makko nden ƴeppi ko innete ko haray purtinade hara ɗum ɗo no woodi mise heewɗe ko tawata oɗo Qur'an hino battini e piijinoɗe e tagoreji Allah ɗin fuu e yewtiɗo ɗum battini e malaika ɓen ɗum battini e annabijo sallallahu alaihi wa sallam ɗum battini ko inte kon e yimɓe moƴƴuɓɓen ɗum battini hay e sirkoɓɓen tigi Qur'an waawi battinde maɓɓe haray ado en feƴƴande toɓɓere ɗaɓere nden haray gooto kala e men ɗen inna yo landiti hoore muɗum himo jangude Qur'an. hal yu'assiru ala qalbika al-Qur'an yalli ɓernde ma nden yalli Qur'an no battinde ka ɓernde ma ka a jangay tu woni were noɗa yaha ka a tippinay tu woni laabi buy ka a siray tu woni yalli Qur'an ɗa taskade Qur'an si tawi a ndaari a tawi Qur'an hino jangede si Qur'an no jangede calcul no gasa gila ka suumaye feƴƴiɗo haa hannde ka joɗɗen ɗo ɗen wadde nde ɗo yewtere haray ko Allah newnan en suumaye tawi en ko Allah newnan en haa hannde nde ñaɗande ɗo tawi en alayna an nuhasiba anfusana hasben wonkiji men ɗin o Seydina Omar indir noon hasibu anfusakum qabla an tuhasabu miijiti e hoore ma bi suumaye feƴƴi haa hannde ko laabi jelu Qur'anu jannga fesuɗa ko laabi gelu Qur'anu jannga ñuɗiɗa ko laabi gelu Qur'anu jannga ɗum nokkuma wono Allah noon taksha'iruhu minhu juludul lazina yakhshawna rabbahum miijitanoɗa ɗon hoore ma si tawi a anndi ɗum ɗo no waɗude tawa ko immorde ka ɓernde hinaa tere ɗen tu woni wadde hinaa yiingo ko ɓernde nden tigi woni so'ande hoore mum maapa kan nde memminano hoore mayre haray yettu Allah toroɗa yo Allah ɓeydane si tawi ko asku ɗum haray yurnito ɓernde ma nden yurnito ko woni kon ton haray hulu ka taw Allah subhanahu wa ta'ala ko inni kon kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun haray ko hikkitiɗon ko yewten ko ɓural ko inte kon ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi e oɗo Qur'an wonande neɗɗo jaɓuɗo ko innete kon janngugol oɗo Qur'an gollitirande haray no andirɗen ɗum karamo koɓɓen no inna e hadis elluɗo wondema nelaɗo alayhi salatu wasalam no maaki ahlul Qur'an ahlullahi wa khassatu yimɓe Qur'an ɓen ko ɓen woni yimɓe Allah ɓen ko ɓen woni hertinanaɓen Allah naam aya Qur'an no sembiɗi ɗum aya Qur'an no sembiɗi Allah inni summa awrasna alkitaba alladhina astafayna min ibadina refti min ronini deftere nden ɓemɓe min suɓi e jiyaɓe amen ɓen naam roningol ma Qur'an okkugol ma waawugol faamugol Qur'an e gollitirgol Qur'an ko ikhtiyaru min Allah ko suɓandi morde Allah inna Allah yakhluqu ma yasha wa yakhtar
Allah hino taga ko o faala o suɓo haray gooto kala e min ita yuɗato jaɓ tawe e ahlul qur'an naam no qur'an no hakkunde men sa ƴettinde a jangi goɗɗo sakkotakoma goɗɗo no inna ɗo no sattaninmi no waɗi ɗum ɗo soɓe hiɗa privude hoore ma hiɗa ɗaɗu tuhrimu ala nafsika hayran kashira hiɗa harminande hoore ma moƴƴere mawde ɗa harminande hoore ma suɓeede jeyeede suɓaaɓe Allah ɓen hareta harminan ɗum hoore ma ɓay sabu noon ɗi moƴƴereeji ko janta fof ka qur'an hara ko ero yaltitirno ni pellette en jottanoko haray hadis goto kanelaɗo maki sallallahu alih wa sallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi ashri amsaliha nelaɗo maki alayhi salatu wasalam wo kala jannguɗo qur'an har feere wotere pet mo mari baraji no sowidirteɗi laabi sappo nelaɗo maki la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf ke min nar noon de alif lam mim ko harfude o alif on ko harfu lam on ko harfu mim on ko harfu sayni alif lam mim anni ɓura noon ko ɗum udditira sa feƴƴi fati on bakora sayni alif lam mim hayɗi baraji capantati imagine hara si innanoma si goɗɗo ni alif lam mim o heɓe 30 euros ma $30 ma hay si ko 30 francs guine e on tigi neɓayno janngude nden ñande o fuɗoto no bimbi o janngay haa kiikiiɗe o janngay haa ɓe imminamo o jaɓata immade sabu noon tuma o inni tuma o janngi halfeere wo ko $10 halfeere ɓe ko $10 bisimillahi rahmani rahim on ɓe inni hara ko bisimillahi on tum no yehi haray no yehi baraji temeɗɗi ɗi ko ɗo woni $200 ma 200 euros joni noon anta tuharrimu ala nafsika hada al khayr hiɗa harminande hoore ma nde ɗo moƴƴere tangi buyi yeebaɗi jooɗorgol ni hare no jiya e ɓuri oɗo qur'an ko adi kon amara allahu khalilahu bitilawatihi Allah ko yamiri nelaaɗo alayhi salatu wassalam no nelaaɗo makiri hadisaji goo Allah yamirala mo yo wonu njula ma yo woni ko inte kon fonctionnaire ma yo woni ɗum ɗo woko Allah yamirimo ko an atlu wal quran konde mi jangata quran ɗe gandi aya no ari ka Allah inni qul innama umirtu an a'buda rabba hadhihi albalda alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin wa an atlu wal quran min komi yamira ko rewgol jeeɗo nduɗo suudu jeeɗo ndiɗo leydi makka o hormin ɗoni o marɗo piiji ɗin fof mi yamirama wongol julɗo e mi yamirama wa an atlu wal qur'an nde mi jangata qur'an eɗen andi nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko giɗo Allah ko khaliluhu nelaaɗo maki ittakhadani llahu khalilan kama ittakhadha ibrahima khalila Allah jogi tigella jaati wono jogitorno ibrahima jaati Allah ko suɓani jaati mum ko yo wonu honno qari'ul qur'an jangowo qur'an wa an atluwa qur'an ko wondu e jangoɓe ko wonu ka jangoɓe ɗum ɗo ko sharaf wonande neɗɗo jangowon ko ente ko haray qur'an haray kadi sen daari no yewtuɗen naane haray jango qur'an kadi baraji makko ɗin hino sowindire no addata noon e hadis wondema sa jangi harfu goto a heɓay ko ente ko haray baraji sappo sen taski kadi e ɓure oɗo qur'an haray oɗo qur'an sen daari Allah subhanahu wa ta'ala hino ardini yimɓe qur'anu ɓen ɓayle ko ɓen woni yimɓe makko ɓen hertina ɓen hatta o ardina ɓe ko ɓen o ardinta ko ɓen woni suɓaɓe makko ɓen himo ardini ɓe fi duniya andi ɓe inni mo ardini ɓe galleji ɗin tati noon o andi banu adama ko galleji tati mari ko daru duniya wa darul barzakh wa darul akhirah ko galleji tati marɗen kono e nder ɗiɗo fuu ala wonɗo yeeso
janguɗo on qur'an ala wonɗo yeeso ahlul qur'an ala wonɗo yeeso maɓɓe ko ɗum waɗi sen ndaari ko aduna ga siɗen suɓude almami siɗo suɓude yeesojo ko hombo ardina yeeso nelaaɗo maaki sallallahu alih wa sallam ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah ko almoto yimɓe ko wonata yeeso yimɓe ko ɓurɗo ɓe on jangude qur'an ko on ɗon wattete yeeso ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah ɗo gasi en ala juutinde piiji buyno yewta e muɗum sen ndaari nelaaɗo ka maaki alayhi salatu wassalam khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu huwa khayru nnas ahlul qur'an huwa khayru nnas ko ɓuri moƴƴude e julɓe ɓen fof ma innen tagore nden ko ɓe waawɓe faamude qur'an gollitira nde haa gasa daro kadi e yottingol nde si a okkama ɗum ɗo ma a yii okkaaɗo ɗum ɗo hita yiwde no woodi ɓurɗo on ɗon fii ɓurirɗo mo par ce que ko lanɗo par ce que ko jooma jawdijo par ce que ko ɓii dambe par ce que ko ɓii ɗum ɗo par ce que ko ɓii lasili la khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama na'am galle arane ɗen ɗum ko daaru duniya ko kanko ardina dalilaji bui no woodi e mum ala rewde majji daarul barzakh ko ahlul qur'anu ardinte hare ɗen uhud ɓay waɗi ɓay hewtika ɓe wattina sahabaɓe feƴƴiɓe ɓen ne laaɗo maako no sallama si ɗon surrude andi nden ñande yimɓe ɓe lorrorno surrugol ɗiɗowo ma tato e nder qabru gooto ne laaɗo ken ɗum maaki qaddimu aktharuhum qur'ana ko yon ardi ɓurɗo ɓe on qur'an hayka nder qabru wallingol fureeji ɗin ko ardinte ko ahlul qur'an na'am e yi galle ɗiɗaɓe ɗen kadi ko darul barza ko kamɓe adi wa kadhalika kadi fi arasati alqiyama ka qiyama joni yeyi ka darul akhira allah hollay teddungal yimɓe ɓurano ɓen nokkel ɗiɗi fi arasati alqiyama ka darnde darngal taw ko ɗon allah hollay teddungal yimɓe ɓurano ɓen ɓaawo ɗon kadi o holloya teddungal maɓɓe ngar ka aljanna kadi ka nder aljannaji fi naatama hiɗen andi ari e hadisaji wondema ne laaɗo sallallahu no maaki allah subhanahu wa ta'ala waɗano yeyi ahlul qur'an on e mawɓe ahlul qur'an ɗin noon ɗi ari ahlul qur'an on hunjiɗo qur'an kala hunjinoɗo qur'an man hafiza al qur'an kala reenunoɗo qur'an on ka hoore mum o gollitiri nde o faami nde o jaɓi nde allah waɗanaymo taajum o waɗanaymo koyinte kon kuurondirwa hara ko immorde e kanŋe ɗum ɗo ko annora ko tawata no waawi jalbinande tagore nden fof o nara ɗum ɗo ko heeruɗo ɗo ko kanko ahlul qur'an o wa kadhalika hay mawɓe makko ɓen ɗiɗo na kamɓe de hunji na kamɓe de woni yimɓe qur'ana ɓen hay mawɓe makko ɓe ɗiɗo mo kala maɓɓe heɓay taajuwal haa ɓe lumboya sirata en anndi sirati fof no hato jine e annora kono hara ɓe jogii taajije ko inte kon ɗum enta kuuron kufuni lanɗo hara ko moƴƴinira ɗum kanŋe ko ɗum inte attaje haray ɗum ɗo en yii si yahama kadi ka darngal ɗon kadi o holla kadi teddungal goo ko on yimɓe ɓuran ɓe mari ɓe cortégete niraɗo maki alayhi salatu wasalam e hadise goo yu'ta bil qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fi dunya taqdumuhu suratul baqarati wa ali imran tuhajjani an sahibihi ñande darngal qur'an on addoyte e yimɓe qur'an on naam alqur'an wa ahlul qur'an wo haray no ardi gooto kala e maɓɓe suratu baqara e ali imran sike baqara no wontiran maɗa ali imran no wontiran maɗa hiɗi cortége ma ɗi tefanama to ha jani ɗi tefana on tigi ha on tigi yaafe dori ko o bonnuno ɗi tefana on tigi ha o lumba sirati ɗi tefana on tigi ha o natoye ko aljanna hino kuuro o noon hino cortége on soɓe teddungal ko ha ɗon hara fof hino maapi oɗo kanko mo cortége a fof hino maapi oɗo no waɗana kuurondurwa fof hino maapi oɗo no joɗɗina e ley ɗowdi ñandeta to ɗowdi ala siwona ɗowdi allah subahanahu wa taala ndi fof no soñjo kanangue to kanko mo jooɗi haray ɗum ɗo kadi ko teddungal goo e gootal ngal yewtuɗen e teddude buy ko allah subahanahu wa taala waɗanta yimɓe qur'an on si naatama kadi ka aljanna
allahu subhanahu wa ta'ala o teddinira yimɓe qur'an on attagol ngol ƴawgol ngol e ƴawgol ngol dow teri wono yoga e sahabaɓe yewtiri wondema o darajaji aljannaji ɗi ko adadu ayatil qur'an darajatil janna adadu ayatil qur'an ɗum ɗon ko fillayeji tun yoga e sahabaɓe ko yewti kono hadith selluɗo no woodi ka nelaɗo maki sallallahu alaihi wa sallam yuqalu li sahibil qur'an wondiɗɗo qur'an on aaden qur'an on o wiyanoyte ñandal ngal iqra'a wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha wiyanoyte aaden qur'an on jangu ƴawa andu haray nokkuma on place ma on ka aljanna hande ko aya mo sakkitoɗa on jangude naam e yiɗo kadi ka aljanna ko qur'an on ƴawiroyte iɗa wawa piide misal konti awa innen ascenseur ji aljanna on ko ayaji qur'an ɗen ɗon kadi noon jama on sendondirta wa fi hadha alhin koye on sa'i yatafawatu nnasu fi darajat ko ɗon no yiyata yimɓe no ɓurda darajaji ne laaɗo maaki alayhi salatu wassalam wo ñande darngal wo goɗɗo hino haynora suudu gorejo mum no haynorta hoodere konti harano hakkunoɓe kama bayna samai wal ard ko ɗon yiyata hino ɓurindire ƴetinoɓe haa tawi ko oɗo amma juzu amma woni ko ɓe faami ɓe maitrise ɓe gollitiri ɓe yaayi haa ɗon feƴƴinoɓe tabara ɗum ɗo ko misal tu wonɗe wadde feƴƴinoɓe yehi tabara ɓen kadi yaha haa ɗon anndi ɓe acciɓe amma ɓen yehuɓe haa yaasin yaha haa ka yaasin naɓata ɗon goɗɗo ɓe accinoɓe tabara ɓen wano non haa mo gooto kala hetta darja mum on gooto kala hetta kolle mum ɗen allah inni wali kullin darajatum mimma amilu gooto kala no mari darja ɓeɗo ko golli kon ton nde ñande hina dambe maɗen naɓirtama yeeso ko wakkilare ma nden ne laaɗo maaki man batta bihi amaluhu lam yusri o bihi nasabu kala on mo golle mum ɗen nattiri ɗum ɓaawo hina dambe makko ɗen naɓirtamo yeeso haray gooto kala men yo ɓurtu wakkilade haray moƴƴereji ko woni e janngol qur'an haray hino heewi inchallahu haray en darki e ɗum ɗo ɓay haray yewtere men nden ko wonde darade haray joni noon neɗɗo janngowo on qur'an an sahibul qur'an an ahlul qur'an haray ɗe yewta ɗo neediji tati tun hiɗi ɗuuɗi noon ko ɓe waɗi par ce que no woodi hay defte walli faaɗo ɓe innaɓe adabu hamalatil qur'an sike neediji neɗɗo rondiɗo qur'an on ko hon o duwa sifitorde par ce que na rondagol ndegol tum ma ɗuma haray ko ma jogoɗa kadi needi qur'an on sina ɗum a wonay woni barage wi jani hara hande kadi hino ahlul qur'an si a gollitirale par ce que koko yewɗinani fof fi ahlul qur'an no jeeya e muɗum kalma koɓɓen no inni haray hina hunde wotere tun ko hifdan ko wundagol ngol wa fahaman e faamugol ngol o tatto biiƙan e gollitirgol ngol sa heɓi ɗiɗo tati hara woni ahlul qur'an a rondike nde a faaminde a gollitirinde anta min ahlil qur'an ko ɗum waɗi haray neɗɗo on mo duwa sifitorde neediji buy si o woni neɗɗo hunjiɗo qur'an ma on woni neɗɗo do tawata ko wonɗo jannude yimɓen qur'an ko andiraɗo faamugol qur'an ko ño'iraɗo faamugol qur'an haray mo hato jini e neediji no jeeya ɗin neediji enen en junnata inchallahu en ƴetta ɗi tati pet aranum ɗum ko an yaqsida bi amalihi wa qira'atihi lil qur'an wajha allahi ta'ala ko nde on tigi faandorta janngugol mo ngol e jannugo sike janngugol mo ngol qur'an hara ko yeeso allah ngo par ce que ko wonɗen inniri ɗo fii qur'an ko fiyo nde nafe ko fiyo nafe na fiyo wonu tun a janngima a ɗumannike par ce que ɗo e yiyay ɗo e jaka no woodi janngowo qur'an sabu angal gollitirgol ngol nderon kamo nafude ma sabu angal laɓɓingol ma anniye o nderon kamo nafude so en ndaari hara ne laaɓno maaki sallallahu alih wa sallam tawa e hadis lolluɗo ñaawɗo piiji ɗi fof ko intiya kon anniye
hande kadi kala hadis aro ko renforce gol ndo innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa goto kala e monno golleji ɗin ko ƴettirte ko anni yo goto kala ko anni yi kon ko ɗum o yoɓete ko hen ɗum jangirɗa qur'an ko hen ɗum wonɗa yangorde fi famugol qur'an anniye ma on ko woni kon ton ko ɗum woni ton ene ko fi ya faamu diina kan heɓa moƴƴireji ko Allah fodi kon e qur'an aduna wala akhira o ko fi Allah subhanahu wa ta'ala ka ko fi gebo e aduna wa innama likulli imri'in ma nawa haray adden hadis goto kaniraɗo maki alayhi salatu wassalam inna awwala an-nasi yuqda bayna yawm al-qiyamati salas arande e yimɓe ñaawoyteɓe ñandarngal ko ɓe tatu hare ɗe gandi hadis on ko lolluɗo ko nen ala yewde fiiɗi fof yewten tun fi ko concerné kon e andi ɓe yewti toon fi jooma jawdije okkitiraynoɗo ko narana fi Allah ɓe yewti toon ɗen fi waɗɗo jihaade fi sabilillahi ha o yani toon tawana fi Allah kono ni laaɗo janti gorko goo wa rajulun ta'allama al-ilma wa qara'a al-qur'ana fa utiya bihi fa arrafahu ni'ama fa arafaha qala fama amiltu fiha qala تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال الله عز وجل كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر فحسب على وجهه حتى ألقي في النار غوركو أدويته وولي وربتاتو نجي أي مأبي نقو جنغو jangi kadi qur'an o addoye Allah andintina mo nema makko he dandi yo wadno ha a faamudo qur'an ka a faamudo qur'an ka o andita o inna ene ko hen dum no wadnoda baawa faamude qur'an o daro o inna ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'an mi janguno gandangal mi jangi qur'an mi janiri do fotay ko fika fima tun antum qala Allah jabo mo yeso amama al-khalaiq yeso tagor den fo amama al-awwalin wal-akhirin yeso adi ɓe sakkitiɓe qala Allah wi anama ɗon kazabta a feni Allah fenna mo yeso tagorden fo e andi ɗum ɗo no hulɓini e Allah subhanahu wa ta'ala anduɗo on innahu alimu bi dhati surur anduɗo on gundoji ɓernde o inna walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqalu alim ko fiya innaka gando nelaɗo maki alayhi salatu wassalam haray o dasire yeso makko ngon ha o bogi ka yiite ɗo ko yogatun e hadisaji fi neɗɗo on hadaf makko on taw ka memminanagol mo janngol qur'an yo waɗir fi Allah haray ne jeeya e muɗum kadi meediji qur'an kadi hena janngugol ngol tum buyi ma yawnugol ngol tum ko attadabbur ne jeeya e meediji ɗin so janngirɗi qur'an attadabbur Allah hino yewti en nde deftere ko fiyo nde taske nde jippori o inni nde ko kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab nde deftere min jippininde e ma ko hebbinande barke ko hebbinande moƴƴireji ko hebbinande nafoore goto wata kontude nafoore qur'an moƴƴere kon kon qur'an teddungal e maloreji adna yankoji e lahara yankoji kon e qur'an goɗɗo wata kontude ɗum ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala inde mubarak kono ko fiyen o jippininde liyadabbaru ayatihi ko fiyeɓe tasko ina fi janngugol tum were were no ko ɗo Allah subhanahu wa ta'ala yamirine laaɗo somo janngude qur'an kanko ni yo waɗu tartil wa rattilil qur'ana tartila ko doyi on tigi janngirta sellina wa kazalika kadi tasko wal yatazakkara ulul albab fiyo jooma hakkillen kon te kon tasko ha Allah hino feli mo taskota ko qur'an Allah wi afala yatadabbaruna al-qur'an an ala qulubin aqfaluha e kamɓe taskota ko qur'an ka no ka ɓerɗe maɓɓe teddele pahu no innirɗe noon nane ka kamɓe ɓerɗe ɗen sokama so ɓe no janngude qur'an hara ko were tun o ala nde taskade nde ala battinde e makko ka ɓernde nde ala battinde makko ka kuuɗe nde ala sanjude mo wonko ɓe enta kon no rondi tun defte no janga tun no janga fuu suwaylaali goɗɗo yiyaɗo no janga duuɓi joɓi si a huwodiri e makko hande wonti duuɓi joyi mo janngude a huwodiri e makko tawa ko himo wonti ka wonnoɗo maara mo boni ɓuri ko bonnoko wonomo janngude qur'an la na ɗum ɗum woni qur'an on ko ɗum waɗi si imam Saadi rahimahullah ka tafsir makko inni hadihi hiya hikmatu inzal al-qur'an e sarugol mo oɗo aya o inni hikma ñeeñal e hadaf
ko Allah jippinir kon Qur'an ko liyadabbaru ayatihi ko fiyeɗe taske waliyatazakkar e fiyo waajito ulul albab ko ɗon si imamu Qurtubi kankadi mo wi'i wa fi hadha dalilun ala wujudi ma'rifati ma'na al-Qur'an laawolkisal imam Qurtubi yo aya ɗo ino holli en ɗum ɗo ko dalili waɗɗagol faamugol ma'anaji Qur'an ni par ce que Allah tigi no yamirma o inni ko jippinirde ko fiya taskonde jono sa nanta haala kan kono taskortoɗa si a janngiɗo haa ko honno de so a wawat sa nanata ayaje ɗen a wata taskade taskoɗa hen no fus ala nande si tawi qissaji Abou Jahal en no yewtede ma qissaji Fir'auna no Allah halkiriɓe taskoraɗa ɗum honno Allah inni lewano ƴetten e inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha konti ɓay o yewti fi qissa Moussa on e Fir'auna o inni inna fi dhalika la ibratan liman yakhsha ɗum ɗo ko no ibrano toon tasa ko yiyeno toon waajino toon jonno sa nanata qissa o a wata waajitorde si fi lette no yewtede no Allah subhanahu wa ta'ala kambirta o wola fi yiite jahannam o innange wanno misal ka ine ɗon yiite jahannam ta fuuru ta kaadu ta mayyasu min al ghays ñandal ngal yo yiite ngen hinge fata hinge tetto kul modde tikkangol kafiri ɗi kambaji no arde honno taskortaɗi fesa honno ɗi batmirte ma andama andan ko waɗi imam Qurtubi o wi hada dalilun ala wujubi fahmi ma'na al-Qur'an ɗum ɗo ko dalil holluɗo wondema ko waajibu e dow kala julɗo faamugol ma'anaji Qur'an ni haray yo jama on accu innugol minen min janggata Qur'an minen janngude lugha ha min gayna mi yanomi faama Qur'an la ɗum ko paljol noon Qur'an noon a janngayde Qur'an ko longintende nelaaɗo alayhi salatu wasalam nelaaɗo ko arabuɓe goy kono ɓe longinira Qur'an aya tan aya haray ɗen anndi Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum o inni men jannindema nde ala muks doy nelaaɗo ɓe fiinor Qur'an aya min fatihati ila nas gila fatiha ha naasi nelaaɓe fiinorde aya hiɗen anndi kadi fewnɗo karmakoɓe ɓen ƴetten hara ko qira'a on tun kala jannganɗo hoore mum Qur'an ni tun hara o inna o jentike ɗo kaseto o wawi tajwid o jento Sudaysi ni o jento Uzayfi o fuɗɗo yerginde alhamdulillahi rabbil alamin hara na goɗɗo longinimo o wawi wamo longinaka eɗen andi ɗum ɗon no waali feeñi Qur'anu a longintende longineɗa qira'a on longineɗa kadi ma'ana mayre on tawa kadi ko faamuɗo ma'anaji mayre on anduɗo tadabburul Qur'an sina on kadi jannumade a famata Qur'an ko waɗi buy emen Qur'an ɓe hinna ɓe firi ɓe ƴetta e bagara ha naasi ɓe fira kono hara tadabburu ala battinta e on tigi haray angal faamugol Qur'an on haray Qur'an on ma janngende ko ɗum waɗi Seikh Usaymin rahimahullah kadi ɓe piyi misal toujours fi oɗo aya ɓe inni wo ɗum ɗo hino wayi wo mo yehi janngi defte ay man kara kutuba tibba mo yehi janngini defte médecine mbiyaɗo joni e kaɗuma honno ka labtamina joni lan ɗo ɗen defte fi médecine on ɓe jonnolanɗe fof mi ara mi jooɗo ka suudu e janngugol kono hara miɗo waawi janngude français o kono mi wawata firde est ce que min mi ñawda e goɗɗo mi ñawdata est ce que mi yiyay ɗo lekki anki min tigi mi yiyata ko ɗum waɗi si tawi ko sa min ɓenni wo neɗɗo wo janngowo Qur'an hara o famata ma'anaji Qur'an o wonoy wo janngowo kutubu tib la ya'rifu ma'ana hara o anda firo mum la yanfa'u wala yantafi allahu akbar o nafata o naftorta sike o ñawdata goɗɗo o ñawdata hoore makko tawino bette o ñawden hoore makko ala alhamdulillah kono o ñawdata hoore makko o ñawdata goɗɗo haray jama on koye wakkilo Qur'an o fussama kala ala e muɗum ko ma janngende ko ma hunjoɗende ko ma honno sellinende ma haysi e wawa ande hunjede ko ma dow sellinende ƴiyeɗen ma kadi famde ma'ana mayre on yo Allah subhanahu wa ta'ala newi nan en daranagol ngal ɗo gollal haray Allah tigi no yewti ka tasagol nde ɗo inna hadha la zicra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid haray Qur'an ko nde waaju wonande on laataniɗo ɗum ɓernde ko marɗo ɓernde wo sellunde neɗɗo maɗa ɓernde sellunde Qur'an yo sellinta o ɓernde makko ne Qur'an ko natata ko wonande marɗo ɓernde sellunde ken hara balrana on natal ton taw hara korkori on taw natar ton haray aw alqa sam'a on ti kadi bugo nanɗe ɗen neɗɗo si Qur'an no janngede a duwa jentade bugoɗa nanɗe ɗen Allah wi kadi wa huwa shahid hara kaɗɗa seeditiɗa ɗon ɗum ɗo fof ko bi mana tadabbur
siki haray da ɗon kono si goɗɗo no ɓuran no janngede mo mijitade fi ko feƴƴi Amérique to ma ko feƴƴi Angleterre ma ko feƴƴiri Afrique to ma no nodda téléphone ji ma no ndaara message ji aye wonde si duɗal ɓuran no janngede hara woɓɓe no ndaarde Facebook est ce que oɗo hay si oɗo no mari ɓernde o mara sarti ɗiya ɗiɗi aw alqa sam o bugaki nande ma si o bukke nande ɗen ɓaymo ka Facebook mamo ka message ji makko kanko yimɓe ɓe contactude o huwa shahidum on ala toon ɓuran noon nde waaji ke wo inna hada la dicra nde waaji kam a wo siɗa mari ɗiɗo tati hare kan no jiya e needi tataɓiri ndin ko ɗo wonɗen darade inchallahu rabbul alamin al amalu bihi gollitorgol nde haray qur'an ɓaawo a anndude tiiɗugol nde e mawnugol nde e battingol nde e malayka e annabaɓe ɗum ɗo puusete an kadi ya taw ma jaɓa ɗum ɗo jannga ɗum ɗo hendago ɗum ɗo ko sharaf ko teddungal ɓaawo a faamude ɗum ɗo haray ya anndu hannde kadi ko ya gollitir sabu noon Allah subhanahu wa taala komo yewti o inni faman ittabaa hudaya fala yadillu wala yashqa wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Allah subhanahu wa ta'ala o wi kala jokkuɗo peewal makko ngal kanko Allah o majjata o markisetake hare o ala probléme fu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun hare o mali kono ko sa jokkiɗe na sa jangi tun goy Allah en naari ma kanu ya lamuna ko ya'maluna no andi no nandi kono no serti goy ina sabu ko ɓe andi kon ɓe naatiri aljanna ko sabu ko ɓe golli kon na andugol ngol tun al ilmu ko bil amal gandal ngal koye wondu e golle ɗen mo jokkinde o majjata o perdata mo ɗurnike nde mi fodimo maisha tan banka gurdam bonɗam yo Allah dande e kadi wo mi immitinemo ñandal ngal ko o bunɗo o andi no wonir noon qur'anu sa woni aade mayri a respecti sartiji ɗin tati a janginde a sellini a faami maana mayron a gollitorinde a wonay tedduɗo ardiɗo ko aduna tedduɗo ko qabru ardiɗo tedduɗo ko lahara si a waɗa ɗiɗo kadi tati ma a acci gotele majji haray kadi ko contire ɗum noon ko aduna ɗo taw ko maisha tan danka marɗa sa fottoyi Allah kadi o inni wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma min ɓikramo kadi ko bunɗo andi o hokkiti ka yiite yo Allah subhanahu wa ta'ala dande kanko tigi o lanndo Allah hande komi bunɗo kono hari mi yiyayno Allah inna kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa ko ni ayeji amen ɗen arirnoma yejjituɗaɗe few hande noon ko ni yejjitirteɗa hara ko waɗi qur'anu ko yen gollitornde ɗum andi yewtereji boyi kadi hadisaji boyi ayeji qur'an no ari reɓin ɗen e gollitogo konte kon qur'anu hare ndiɗo qur'an ruwe no nelaɗo makirno alayhi salatu wassalam wonir noon ɓe serari hiɓe fillinno e hutubaji maɓɓe ɗin fa inna asdaqa alhadisi kitabullah haray ko ɓuri gongude e deftere ko ɓuri gongude e yewtere ko yewtere Allah subhanahu wa ta'ala nden ko deftere Allah subhanahu wa ta'ala nden Allah inni wa man asdaqu min allahi qila wa man asdaqu min allahi hadisa hombo ɓuri Allah gongugol yewtere hombo kadi ɓuri Allah gongugol ko inte kon haray konngol haray ko Allah subhanahu wa ta'ala ɓuri gongude konngol iɗen toro Allah kanko rabbu samawati wal ard yo o newnan en faamugol qur'an o newnan en gollitorgol nde yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗu en e ahlul qur'an alladhina hum ahluhu wa khasatuhu wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal